Reka amakuru yacu tuyakomereza no mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane mu cyuzi bacukuragamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Hagaragaye umurambo w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko, dore yuko uyu mwana bamusanze mu mazi yitabye Imana, dore yuko abaturage bavuze yuko aba bana bajya kwibira mwano mazi ugasanga bamwe babanyoye amazi menshi bararohamye abandi barahapfiriye. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko hari n'umuntu uherutse kuhapfira w'umwana ukiri mutonya cyane w'imyaka 15 ubwo yaje kwibira mwa bino birombe baba bacukuyemo amabuye y'agaciro bakagenda batabitabye, ubundi bino binogo bikirekamo amazi, ubundi abana bakabyogamo, barangiza imicanga ikabafata bagahera mu hasi bikarangira bitabye Imana. Ni mu gihe abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko ndetse nabo bari gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyagisozi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, ibyahahamuye abantu benshi barangiza kwifata ku munwa. Abagabo 3 bacukuye inka aho yari yatabwe, barangije barayirya, 2 barembeye mu bitaro, undi yitabye Imana. Ni mu gihe iyi nka veterineri yayishyinguye ku mugaragaro ndetse bose bareba, akababuza kuzacukura ino nka kugira ngo bayirye, ndetse hano ho bahambye iyi nka bahashyira n'irondo ry'umwuga. Kugeza izi saha aba bagabo bitwikiriye ijoro bajya gucukura ino nka barayirya, gusa famiye yabo ntabwo yagize irya kwa zino nyama bitewe nuko bari bahari bashyingura iyi nka, birangira 2 barembeye mu bitaro, umwe ahaburira ubuzima. Bino byahise bituma bano banyerondo nabo bahita bakurwaho, kubera ko bano banyerondo nabo bafatanyije na bano bagabo gucukura ino nka, ariko bano banyerondo inyama ntabwo baziriye, barazibitse kugira ngo abanze barebe babandi bariza mbere ese nta ngaruka ziri bubagireho. Bano banyerondo nabo rero bakaba bahise beguzwa cyangwa bakaba bahise babakura ku irondo ry'umwuga bakahita bangaja abandi bashya. Bityo byatumye benshi barira, abandi bifata ku munwa, bamwe barahamuka. Umuryango wa nyakwigendera usobanura yuko uyu mugabo wiwe mu gupfa kwe yariye zino nyama, bo banga kuziryaho arazihata. Bigeze mu masaha ya nijoro bumva atangiye gusepfura, ndetse mu masaha ya saa 10 bumva nanone aracyasepfura. Bazindutse mu gitondo basanga urufuro rwuzuye mu kanwa, ndetse ahantu hose umubiri wafuruse, nubwo bamukozeho basanga nta nyeganyega navuga, bahita batabaza inshuti n'abavandimwe n'ubuyobozi. Ako kanya bukiyagera ambirasi imbangukiragutabara ise yirukanka, bakimusuzuma basanga yariye inka yipfishije, basanga mu byamwishe harimo inyama zamwishe. Bityo nabo abandi baziriye bahise bihutira kwa muganga. Ambirasi yaje kwita batora kubera ko bari bamaze guhabwa amakuru, nabo ngubu bari mu bitaro barembeye kwa muganga, aho bamwe barimo barasepfura abandi barimo baracira amaraso. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimushaka kumenya byinshi kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nizi minota yawe mikenya ngusobanurire ibibereye mu karere ka Kamonyi ahabereye amahano akomeye cyane, ubwo abagabo bacukuye inka bamwe bagapfa abandi bakaba barembeye mu bitaro. Nongere nkubwire ibibereye mu karere ka Rusizi aho umwana uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko yarohamye mu mazi nawe akitaba Imana, dore yuko abandi bari kumwe bahise birukanka. Reka rero dutangirire n'ubundi mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo. Ni mu gihe ubwo bogaga amazi cyangwa hagaragaye mwa bino bisemu bacukuramo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, ubwo abaturage bazengurukaga basanze umurambo w'umuntu uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko uri kureremba hejuru y'amazi. Umuntu yari kureremba hejuru y'amazi aba yitabye Imana. Ako kanya bahise bahamagara ubutabazi bw'ibanze basanga yitabye Imana, dore yuko abaturage batanze amakuru bavuga yuko abacukura ano mabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko basiga bino bisimu batabisibye, ugasanga abana bagiye kogamo umucanga urabafashe bahaburiye ubuzima. Bino rero byatumye hahita haza ingamba zishyashya
amategeko mashyashya, ibikorwa bishyashya nibuze kubibabwira. Reka tubanze tunyarukire mu karere ka Rusizi mu murenge nari buze kubabwira ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane ndetse abandi bakifata ku munwa. Ariko mbere yuko njya none mu karere ka Rusizi hirya iyo ngiyo, reka mbanze ngaruke mu karere ka Kamonyi aho abagabo bacukuye inka yipfishije bakayirya bagahita bitaba Imana. Amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwarimo mubana kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Narimerereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda ahabereye byarejeje abanyarwanda benshi cyane, ahapfuye umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko. Reka mbifurize umwaka mushya uzababere w'amahirwe uw'imigisha, nongera gushimira abantu mwakoze subscribe ku uyu muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. muri ab'agaciro, ibyo tugezeho nimwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho nimwebwe tubikesha. Turabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima, ibyo mwayisabye ibibahe. Tubifurije ihirwa n'imigisha, turabakunda cyane, Imana ibaturindire kandi tubahoza ku mutima. Ciao ciao. Amakuru nakagaruka, guma ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda kugira ngo umenye amakuru menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.